Benvidos a marzo. Hoxe vamos a traballar con burpees e carreira. Comezamos con 50 burpees, nada máis e nada menos. Así, para ir perdendo frío. E sendo conscientes da que se nos ven en riba. Unha vez finalizamos os 50 burpees, metemos 1 km de carreira, para acabar de perder o frío e ir collendo tono. Unha vez rematemos o kilometriño, tócanos ahora 40 burpees. Que ollo, pican, Despois de meterlle 50, outros 40, ojito, agárrate que veñen curvas. Pero bueno, dámoslle cañiña e completamos os 40 burpees. Unha vez superados os 40 burpees, metémoslle outro kilómetro. Apretamos, controlamos a respiración e vamos asimilando. Veña, queda menos. Seguimos, uns 30 burpees, seguimos baixando. Empezamos aí a notar xa o cansancio acumulado, pero seguimos. Unha vez rematemos os 30, veña, outro kilómetro. Aquí xa os cuádriceps empezan a picar e a cansarse. Pero non paramos, seguimos, todo cabeza, vamos allá. Seguimos baixando, quédanos 20 burpees. Xa vamos medio tocaos, pero seguimos. Acórdate, a clave é respirar. Respira e sacamos os 20 adiante. Veña, quédanos un último kilómetro. Vamos collendo aire, mentalizámonos e vamos allá. Último kilómetro a tope. E a volver, metémoslle os últimos 10 burpees. Agora xa estamos reventados, pero xa é cousa de orgullo. Sacamos 10 burpees. E estaría o reto conseguido. Próbao e dime, que tal?